Ntate Letsatsi ha ke re bue di 350 tsena a go hlalose hle gore a ke batla gore ke kwana ke botse eng ke botse ke batla go hlalosa gore di sebetsa jwang ba batho ba bang ba re ha ba di fumane ba bang ba re ba di fumane a go hlalose ka bokgutshwanyane ntate batho ba tholang di 350 ke batho ba sa tholeng letho mohlomong ka bankeng tsa bona tseba hona le batho ba nang le tšhelete ha e ne kala ne re tseba re ho thwe ska thola more than 350 mara jwale e se e nyolohile ho thwe ke 624 isa batho 624 ha se tšhelete e ho thwe motho o tlo qualify ha wa tlameha hore ka hara banka ya hao o bona le tšhelete e ngata ho feta empa e thusang gore ha e se tlile 350 ba re ke threshold le 624 batho ba ngata ba ne ba le ka ntle ba tla kgona hore ba thole tšhelete ya 350 ka teng taolo Ntate Letsatsi mpolelle jwale ba o tla fumana balla ba re bona ba ile ba etsa kopo tšhelete ba se ba ifumana nimba ne ba ifumana ya ba ya emiswa a go hlalose nthonyana tseo na be nta hore kgwedi e nngwe e nngwe re a sheba hore boemo ba motho ha ba tšhentšha kapa bo ntse bo le jwalo na jwale o thola hore mohlomong kgwedi e nngwe motho na sa sebetse a sena tšhelete kgwedi e nngwe na le tšhelete e be tšhentšha empa e nngwe ya bohlokwa e ke batlang batho e mamele haholo ke hore ha system e o rejectile itse ha o kgone ho thola 350 re kopa o shebe lebaka le ba faneng ka lona moo ke lefeng mohlomong ke etse mohlala ba re lebaka la hore o ska thola tšhelete ke hobane o a hlaela ko UIF kapa mohlomong o ngwana sekolo o thola tšhelete ya NSFAS kapa mohlomong hona le mo tholang tšhelete teng pele o applya hape kapa o etsa ntho ba reng ke appeal re ntate pele o applya hape o appeal re kopa o etse bonnete ba amang ambuso a go ipheta hape Ntate Letsatsi ile wa gaoa re kopa batho Ntate Thuso ha ba thola hore mohlomong ha ba kgone thola 350 mabitso a bona a hlaha ko UIF kapa mohlomong a hlaha ko NSFAS ha ba aphila ba emele bonnete ba etse bonnete ba hore ba hlakola mabitso a bona ko mafapheng ao ile ba etsa ntate ra utlwana Ntate Thuso a go ipheta hape ke a tseba load shedding ene ya re kgathatsa haholo Ntate Thuso mela ya gaoa e re buang hantle re le basasa re pele o aphila re a kopa bathong ba aphilang hore ba etse bonnete ya hore lebitso la bona le a hlakola mafapheng a mang mo ho thweng ba thola tšhelete teng Ntate Letsatsi ya go tshwara hanyane fela ke kutlwe momamedi mona yena hore bothata ba hae ke eng momamedi dumela Ntate Motau ke a leboha ntate wa ka ke a phela bothata ba hao ke eng wena ka 350 Ntate Motau na le potso mo Ntate Thuso re ne re hlahella ntlong ena ya UIF so Ntate Motau ditšhelete tsa mmuso le ditlhwatlhwa bo re soka re thola lekeno la rona ka 350 so ke ne ke kopa ho botsa Ntate Letsatsi rona ho tlo etsahala jwang ka ditšhelete tse e le hore ha ka di thola ene le yona tjenana re a sokola ana le batho ba bang be e le hore ha ba bala ba ruteya ne ke kopa Ntate Letsatsi ba ke ba re thuse bone ba romelle motho a sa tla re thusa o se hore na o itsewa because yona tjena Ntate Motau tshwere botsi ha re botsi tshwere ke ne re hlalla re register mo se ya so bolela toro ke ditšhelete tse kana teka ene ditšhelete tseno ha ba di thola so batho ba le ba ka ditse go ba ke ba kgona hore ba re tlose 15 because go bola bopaki ba hore ho ntse se diphuputso mabapi le batho ba ne ba ile hore ba di ditšhelete tsa mmuso
Oh, jwale ke a utlwa jwale. Ke a leboha ke kopa o tlo mo mamele sia le moyeng mona ke leboha o menahane ke leboha haholo. Ntate Letsatsi ke kopa o tshware jwale ke mabenkeleng ke a utlwa ntho ena buang ka yona re bothata bo bombo bana le mbona gore man ho UIF ho etswa diphuputso no jwale tsa batho bana ba ileng ba etsa botsotsi ba ngodisa batho ba sa sebetseng ba re ba sebetsa jwale ba re ha re le hlakole mona hobane re batla ho kwalla dinokwane tsena jwale ha ba sa ba hlakole sa yona eme ha o fumana UIF le letho e tshwara hona temo o Ntate Letsatsi ke mabenkeleng e re ke tle ka Ntate Letsatsi Ntate Thuso ke utlwile hantle mamela hobane hantle ke ne ke itse ka jeno o tlo o hlalosa ke ne ke kopa o engole fatshe kore potso tso batla di botsa hobane ke ne ke sa re tsatsing lena ke batla bane ba botse fela ke bona ba botsa ka boikokobetso ntate wa ke kopa o di ngole ho tloa mono o tseba wa di sheba o di shebisane le shebe ha ba ntse ba botsa jwalo o ngole kapa yeno o na le karabo ya yona ke ya le Thuso mohlomong eo potso nka e fetola ka pinyana gore mohlomong re na le di-meeting le bana ba lefapha la UIF bekeng tse pedi e nngwe le e nngwe jwale ke ngotse fatshe tla se ke bue le bona batho ba UIF gore re na le bothata bo tjena e re ditse mona mo Lesedi FM re bona hore bothata bo jwalo re ka bo lokisa jwang Ntate Thuso ke a le bona tatwa ka tshwantse ko hlomphe hobane ke bona jwale ke momamedi o sa ila letsa a ba botsa potso ke ka ha o kereng ha kile ka bitsa moiti a le teng kwano ke rate hore a be le sebaka sa hore a tsebe o tla araba dipotso tsena ke mona so o tsholo hore ka le tshwara dikopano le ba lefapha o so o tlwile hore ho thwe ha bana o ba tlosa ho bana o ntso ho batluwa dikeleme tsena tse ileng tsa ba ngodisa tsa ba ja ditjhelete e re mohlomong re nke wa o qetela re utlwe rena yena o re bothata ba e bo kae wena ntate o ngole fatshe e tla re bekeng e tlang ka lona letsatsi lena hape ko bitso re a mtaung mane ke le ka utlwa mona ka utlwa tjena tshwara jwalo Ntate Letsatsi ka boikokobetso e re kutlwe momamedi o moye hello e re ke mo fete ke nke enwa ke kwale he e re ke mo fete ke nke enwa okay momamedi dumela Ntate Thuso ke teme ke bua ka di 350 o tsona le wena tsa ngwana ka Ntate Thuso ha e thole ntse di kene fela mara ha ba be di itse ba lo ilata nini ho etsala jwa mme Ntate Letsatsi ba tla o ngola ngwana wa e thola 350 eo mara ba re e kene mara ha thole di ja ba sa ba fane ka di itse rona a yentse o ba re 350 e kene empa ha ba fane ka letsatsi ha iyo wa khuta ko mara date ha iyo ha ba so fane ka date ke go se thago jwale ke na kwe kae ke go ntse Ntate Thuso Ntate Letsatsi ya ko ngola he tšhelete ba re e kene ngwaneng ha ba fana ka date ke kgwedi tse tharo ha ntsa ya mehlaena ha tse borena o gola letsatsing le feng ke kopa o tlo ngole fatshe Ntate Letsatsi re nke momamedi mo kwa mme re le boa ha holo ka nnete e re kutswe momamedi bo moye mona he momamedi dumela khotso hello ya ba o khawile ke nke wa o qetela momamedi o moyeng dumela hello Ntate Thuso ya ntate ke re tshwere ntho ya di 350 potso ya bokefe mo Ntate Thuso alo ntate e re ke mo fete ntate ka mano batla ho imamela jwale ha o ba re ba di budi tse pedi metjhini hana o sebetsa momamedi dumela hello ya mme kwala tse le moya tene ka ke Ntate Thuso ke ena bua mme wa ka o botsa ka di 350 ke botsa ka di 350 Ntate Thuso o ka botsa mme hello o khawile wa o qetela Ntate Letsatsi ntso le teng Ntate Letsatsi hello load shedding load shedding a momamedi re kopa tshwarelo e ntho ke na o tikitima a ya re gama godumodumo ena hle bathong
Ntate Letsatsi ebile o kgauile a go utlwe le tshwere potso tse mmatla jwang e re kere Ntate Letsatsi dula se le moyeng o mamele gona jwale he goba ke tswa o dula o mametse le Lesedi FM ha ba ntse ba botsa o ntshwarela ngwane tshobane ke mona mehala ya re phoqa ya kgaowa e re ke nke momamedi wa o qetela momamedi dumela hello Lesedi FM khotso Hello, ke a phela mme Ntate, nna tsale ke apply ka mesti haito, ke ba ite e approve haiti. o e apply tseneng mme Ntate, wila apply aning asika kwa tsosi ba network ya haitsara Ntate Thuso. o apply le selemong sefe Ke apply network mara. ha so tsule ka jeno o re ha isala e applyela Ntate Letsatsi dingwe le fatshe ha isa le yena apply le ka jeno la mma ka jeno ha so fumane le ha ile sente e re kwale e mommona he momamedi dumela hello Hello, teng. dumela ngwaneso Le ka sa. re a phela mme Ntate Motau. Hey. Ntate Thuso. Hey. Ke gamana ka Caltonville. Ke na le bothata ba kenyang di-boxes tsa di-TV ntate wa ka. mamela gona jwale re bua le Ntate Letsatsi mona ka di 350 tshwara ntetsetse ka morago ra ya bobedi fela re tla bua le wena utlwa mogotsi yaka wena ka bana ba di-set top box tsena tsa SABC Ya ntate. o na le bothata ka bona Ha e sa le batho ba ka ke kgwedi ya bo 7 e sa le batla mo ba so ya go ikenya ha e sa le ba isia mo le ka je ko la ka ma o ke ba founetse ke ngotse ke ntse ntse ka ufela tshwara jwalo ke tlang ka nomoro tsa o private mona he tshwara jwalo ke Lesedi FM e re ke tle ke hate mona Ntate tsebeletse na Lesedi ke mollelwa momamedi ke yona o tlo botsa ka di 350 Ntate Letsatsi ke a tseba o mametse sealemoya hle mono no ngole khotso mme thank you Ntate Thuso mme Ntate Mpana ke kopa go tsare ha o le disitse e ya tswa pele ga ka la bedi be se re decline alternative source of income teng then ke botsa Ntate Letsatsi mo rena go bohlokwa gore re nne re etse re apply yo e ba re nne re etse na go di ka ya pla go di ka mara go tse pedi thole be se ba ikwala ha ha hlalosetse ntshweni ya ha o ka tla fumana motho o tamile go etse go re etse re apply yo hape na iya tswa go tloa mona e be ikwala e be ikwala ntse a check mo yo je go ina le source of income o sa sebetse o sina le kene jwale o tloa mono e be re-apply Ntate Mtau o tla le boholo ba batho ba ngata ke ga bana di phone tsa di-smartphone Ntate Mtau me ke utlwile hantle Ntate Letsatsi o dutse hona jalo ntsa mametswa dingola ke tlo mmitsa ape hore a tsebe go tla re araba ke mo fe sebaka hape hore a arabe dipotso tsena ke a le bo butse potso ya bohlokwa haholo o butse potso ya bohlokwa gobane ke mona rona ke re jwale ha re apply ke utlwisisa hore ba o kenyetsa 350 kgweding e tlang ba se ba ikwetse ba re o na le lekeno empa o sa sebetse ha o tsebe rena ba inka ka etaba hore o na le lekeno go Lesedi FM dumela momamedi dumela ke Lesedi khotso momamedi o moyeng khotso Ntate Thuso ke tenta ebile o wa o qetela ntate wa
Ntate Thuso ne kopa ho botsa ka 350 ha entse approved already ya ho fa ke ne kopa mo tlamile inkena kota go itse approved. Mamela itse approved empa ha o so itholele ka jeno. A ke so itholile Ntate Thuso. Ke June le July itse approved la bo so ntse payday. Jwale ha o kgone ho fumana hore na hantle jwale ba patala ning empa ba itse approved. Ntate wa ka banna mehalena e re etsetsa moferefere ke a leboha ho lo hle mo mamedi ka hore o be le nna ha re bua le Ntate Letsatsi ke leboha ho re kopa tshwarelo haholo ka nnete ke tla tjho jwalo empa a se rona mona ke bothata bona ba tima e re ha o le tjena hanyane fela ke pineng Dolly Parton hello God.